Hadin ka jing penbana nakaliang jong Vice Chancellor ke School ba Nehu Profesor PS Shukla Shakilat Pthai Kubor bala pentrikam ya ke National Education Policy 2000 Syabarok Islam Aji Hikai ki bahap apo ke jingkmi jong ke Nehu da ke bakado ba ke National Education Policy 2000 lane ke NEP 2000 ke polisi ban bujili ya ke National Policy on Education jong usnem Syahjar Kendai Spa Prapanreu berkenekan longkum si benta ban kentiu ya ke Pulau Putih apo ke India. Henry Negasini nagaliang jong kan Nehu Students Union hakajilam jong ginokit kam ki bahakmat ki bakentup ya usamla Estarson Sotun ubri Vice President baru somla Mandor Dingdo Swear ubri Finance Secretary lembat kui ginokit kam jong ketika kenhun kilapan pau bagi pediang hi ya ketika polisi ki bathamai Henry kam deban long ke pentri kam kerki hapo ke jela namar ki babun ki school bat ki college kamtam ki badan seki jika ki bakam kendong kimpat sungtu ya ketika polisi da ka boong balada pentrikam ya ke NEP klempat ya phliu jingmut kanwan ra jinge ya ki samla pole ke jela kamtam ya ki jika pole ha ki thanjong kendong namar babon kidang don tangkawai ke lain jing pole pensngau ki te ki noyalam Shushu usamla Estarson Sotun ubri Vice President jong kan Nehu Students Union ulong baga union kamdon kuno jing persya ya ke NEP Henry kusulong baga jing pentrikam kadang koloi palat bat ulong bawat ki kena pule ha ka jelaru kimpat long di bakloi halor kene kamat bat pun naki kidang kelmar jingmon ketika kenuhun ki samla pule ki 8 pauru ya ka jing penyau ya ke jing simrai jong Vice Chancellor jong kan Nehu ban pentrikam ya ka New Education Policy ha ki college baper ki bala penyeso bat ke University hapo ke jela Meghalaya kami hap namar wat ke Academic Council kimpat pediang namar kino hikairo kimpat sungtu ang pal jing penyau halo jong ka jing wadra ki ya ka NEP kata New Education Policy hapo ka skruba ki affiliated colleges ki jongka Nehu. Te kani ka cimondra jongka New Education Policy kani ka mak ka belum kerba. Ya ka academic council ka official body ka ban pet ya ka jinya the ya halo jong kum kini issue kam shimla ai ki halo jong ni. Te penbang visi wilayah kelat naka academic council naka ba sham meeting with principal te academic council kumbala penpau nak kalian juga kunhun nong kai ba ka kram shimrai ya ai approval ya kan academic council oh ya kan new education policy ka ba kale tare tangban formally naka form kita ki syllabus bagi jinam kam joka new education policy but sakawiru hajimora juga dengan new educational policy kan kita ya kan kan kerana hajim kena balik ka kamshim lah dalam ke infrastructure lah kababian kastir kejumi di kebanyakan berkata kata penting nombor kebagian on teachers students ratio kebanyakan berkata ini kata kinong kai bandian menikai subjek badi Mentang kita di subjek di baku kerja cyber security, kita di school kumpulan kundang. Ini apa asal? Bah kita kita di specifically bernikai kumi di subjek. Tekan ni kawan rakyat ini tangki nongkai dari berkamtam itu kena. Ini yang buat dengan ini yang kena kiba suffer, kumba suffer hak por covid. Ini buat ini kena bakin ni yo kerja jenjang nak kamu one implement dengan new education policy. But kunju uniswa kembang new semua persyak dengan new education policy. Dari berkalong kerja kerki kepala kerki pala menwarna mentah August. Di jenisnya di bawah sekatu kani menwarna hadiah hisna mei kecuali jumpian kunjung infrastruktur jom colleges paper hantang salaman menwarna. Te kiwe punch kinsa beri do vice president joni. Perspak membeli. Kani ka meeting ke balap vice chancellor. Bagi principals nak kalian joki nongikai paper kipen kau gaji bambun mau nama kidan ki hakan council na itu kidan ki nong ki ka complex nam kinong kai joki colleges specifically joki subject tementai na kalian juga ni nong kai
hapon bakal dengan academic council meeting kila penpau yang kecil bang belum menerangkan tahu sebenarnya masalah kerja pala ini anak kalian juga visi kami sudah untuk untuk kami majority vote anak kalian juga ini itu mau lipai syaki principal juga schools mentah yang keren cepat mentah kan academic council ini kita berkenan mana dari official body pada menjawab kan principal meeting di Makidan di jengsa kara yang dibensin nakan kami council dia tanah tay Cuma belum balik dah, right? Belum. Asal orang kamdan ono kamdan kecil banyak banyak ini ki short kamdan ini ki jenis dia, mak negara ini dia jenis dia belum ke batak dia hati nak nak bawa dengan new education policy. Kan kecilnya juga vice chancellor orang bawa boleh turun belum nak kalian juga students tinggi belum ditita nama warga academic council biarlah dia kata mengikut kontrak ini kena menuju ini kena sekolah ni pula ini jadi jangan kalau menolak new education policy kapat law dan dulu dan kami kapor mau mempergian ki infrastruktur ki nongikai tebet mentang itu spesifik subjek mentang kita kini ki nongikai mahkanika ini kini new education policy kepala kalamatai ba semut kisim itu subjek semut kisim ini subjek sociology ini kita subjek bagi kena kita kamu tebet muka filosofiนี่ใช่ไหมที่ commerce subject ที่นี่มันตาน้องไก่บอกเป็นไก่ sociology สมมติอุดมน้องไก่บอกเป็นไก่ sociology kalau sihมันเป็นไก่ subject บอกมันเทรดมันตากันก็จึงจอดกันดีขนาดกันดีนี่ก็จึงตากันดีขนาด Naat pula bagi sementara subjek sains su ada udang ka hobi jamu nanti kecing kuat jamu baru kena commerce pula bagi siapa subjek arts lalu udang kecing mau jamu nanti udang kecing kuat jamu. Tapi kalau perkara tuhan ni apa mereka jamu baka state jamu kapal long kapal la pengkran nama apa kibun ki college sana kendang nanti asal kita datang ke wega stream komisioner kendang kini ki community college Syathan soyong, Than sora, kini Syathan nong kendang ini kita tentang keweka stream kata ke arts. Tapi kemudian itu kena kini apa ni sementara kini kiko hakiway bagi setiap subjek lada kiduna kini kai lada college kamla dengan ai ya kita kikos kumka haka arts college kamla dengan punya ke commerce kemudian kita kata kalau ngecingnya ya kena. Desa kawai kalau mbak kibun ki haka new education policy la dan ya dengan kibun haki jing kiba kaste jongi kamparla ne bal pedian ka dalai lelu namar kadon hakawe ka class ba kiong ban kin hikai ki kena class 6 class 7 ya ka coding dengan ngam tharai de ba kaste jongi kadon kino hikai sinong kendang lani sesor haki school level ban hikai ki coding subject but kawe kalau ba ngina kalian kan su kumbang la ong ne ngamdiri bani penpawi di persat henry kecingnya kalau yang kena mata kensan introduce yang ini fourth year degree tapi kena akan perlang ready pun kena kibamte pun kena kiba confuse tentang don kena bah kecing confuse lene kecing bam sotu bah jengki ki drop lah yang kecing boleh jengki kata apa dia ki drop lah yang kecing boleh kalau mak kapendu lah ya kalau wejong kena tinggi kumka student union ni so sibha ada kena tungi ki hapan drop na sitampor ada ki NGO ya ingat try ya hapan don simul ki discussion lo kani banang mencu jete klam kadang discussion ni ka dibedu ka pamla ulang andre ada ki implement jibote kala pam poisyo ka bodu andre na kani usuli ado metang perkate kata agitation ni protest piang mo pi clear mene kalau ba ngimiro ba ngimpersa
kawai kalau ba ngidang guna ka research ngimpan ngam cediu warna ka junior group ngidang pede kinder kipoy kibangla panun ra ini apa kani ka press conference na marwani so kitkia kajing persya jungi kamne bangin persya yang ka jing bah apa kani education policy hendai gila bandon ki bolong kijing guna nani disadvantage na menta jong ki papa menta jongi ikna pule teng niha ban persya ni ta ki jat